Mill-Unjoni Ewropea llum, l-20 anniversarju minn Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Kummenti dwar id-diversi proġetti importanti li saru permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Fl-ewwel ta' Mejju, Malta tagħlaq 20 sena mindu ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Flimkien ma' Malta kienu ssieħbu wkoll Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, il-Latvja, il-Litwanja, il-Polonja, l-Slovakkja u l-Slovenja. Dan it-tkabbir storiku tal-Unjoni Ewropea minn 15 għal 25 stat membru kien il-qofol ta' proċess twil ta' sħubija u bolan li l-Ewropa terġa' tingħaqad wara firda ta' nofs seklu. Dan it-tkabbir tal-Unjoni Ewropea wassal biex l-Unjoni ġabet l-iktar suq dinji u żiedet in-negozju bejn l-istati membri u dan wassal għal tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Wassal ukoll biex iċ-ċittadini bdew igawdu minn drittijiet u opportunitajiet ibbażati fuq il-valuri Ewropej. Matul dawn l-20 sena, diversi kienu l-proġetti importanti li Malta setgħet tagħmel permezz ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Nibdew mill-qasam tal-enerġija sostenibbli. L-Università ta' Malta kisbet fondi Ewropej għal ċentru ta' eċċellenza għar-riċerka fotovoltaika. Fost affarijiet oħra setgħu jinbnew laboratorju għar-riċerka. Dan il-laboratorju jintuża r-riċerka fuq diversi materjali li jintużaw f'pannelli solari u wkoll f'dawk li jissejħu semiconductors. Kif jiġdu dawn il-filmati permezz tal-fondi Ewropej li jintużaw fil-laboratorju, inxtraw printers 3D għal partijiet li jkun hemm bżonn għall-laboratorju waqt li b'mod regolari jsiru esperimenti fuq ċelloli solari. Il-professur Luciano Mule spjega kif intużaw il-fondi Ewropej għal dan il-laboratorju. This project, which was a solar research lab funded by RDF, was designed to be a research center for materials related to solar cells. Nothing like this existed before in Malta, and in fact, nothing exactly like it exists in Southern Europe. Malta has become a lot more metropolitan, a lot more international, and because of the positive pressures of being members of the EU, it has channeled us into the right direction in many aspects. Fil-qasam tal-edukazzjoni, il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST kien mejjun ħafna mill-fondi Ewropej tant li seta' jkompli jkabbar il-kampus tiegħu bini u infrastruttura ġdida. B'hekk ħafna studenti jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom f'Malta minflok isifru biex jieħdu ċertu korsijiet. Permezz taċ-ċentru ta' riżorsi fl-MCAST l-istudenti jużaw kodba, computers u riżorsi oħra li għandhom bżonn għall-edukazzjoni u l-istudji tagħhom. Istituti ieħor li imbena b'dawn il-fondi Ewropej u dak tal-inġinerija u trasport fejn fost affarijiet oħra l-istudenti tal-MCAST jitalmu jagħmlu welding u jaħdmu l-elettriku. As you can see, the building that we are in right now is one of the buildings constructed through the RDF funds. So a number of buildings have been built on campus, and these offer new learning and modern training centers for our learners and staff. So the impact on the educational aspect has been, I would say, incredible. Exposure to international projects has brought about a sharing of knowledge across partners within the EU and also beyond. In these 20 years, I was lucky to be here for the last 14 years of these 20 years. I have seen a huge development of MCAST coming from a small college into an institution, a vocational, professional higher education institution that can offer courses
up to level 8, up to doctorate levels. Fawdex żgur li spikka r-restawr estensiv li bih iċ-Ċittadella reġgħet lura għall-glorja tagħha. Il-proġett kien jinvolvi t-tisħiħ tal-istrutturi interni fih dan il-ħitan taċ-Ċittadella. Illum, permezz tal-fondi Ewropej, iċ-ċentru tal-viżitaturi fih dan iċ-Ċittadella imbena mill-ġdid u bih żdiedet l-aċċessibilità li tajn biex iktar turisti iżuru din il-belt fortifikata. Ir-restawr taċ-Ċittadella huwa l-akbar proġett ta' restawr li qatt sar f'Fawdex u ħa madwar sentejn biex xogħlijiet maqsuma f'diversi fażijiet li jinkludu s-swar u l-fost tal-belt li kien iservi ta' kenna l-lawċin kontra l-attakki tal-furbani. Mal-lant tax-xogħol saru skavi importanti li juru li din l-olja diġà kellha xi forma ta' preżenza tal-bniedem fi żmien il-Bronz mal-1200 sena qabel Kristu.